En ɓooyno haalde fii ñalnde 17 ɗum woni mois d' août 2023 Bergamo. Hara noon nondirɗon noon ñalnde 17 ñalaande nden ɓay hari ko saatinaw ko maatol laatino kadi acce kadi maane nan no hoorema loppiteende fiileede. Musidɓe ɓe jami kisi woni moɗon kala ka wontirɗen ka laawol Allah hara mi hiwri ko mi anndi kisana alaa e moɗon. Hara minen ga meɗen yelani on jam taw hara noon kadi hiɓen e jam. Hara en ɓooyno haalde ɗo annde koye balɗo fii ñalaande 17 noon 17 août 2024 ko waɗanno Bergamo. 17 août noon ari feƴƴi e jam tawno en e jam feƴƴi kadi e jam kadi ɗum noon ñande 17 août on anndi haray fii kaccengo kam mullere ɓay ko buygol ɗum naɓuno ɗum haray koɓe télévision koɓen ɗon naɓori wargue ɗe naɓori mbuña on naɓori trophée on ɓe gonɗon kasare on yiika nder page ji compital final média wonno compagnie ji buy wonnoɓe nder ɗon annda hoorema média ji buy arnoɓe fi couvrugol ñalande kono haray fi ko gontu no woodi mi tammini ko faltaki moƴƴe fi mbuɗum ko honno nde ñalande 17 ko asawere nden ko honno feƴƴirno itti sikkeno sengo ka ballon ɓay ɗon anndi si innama ballon ko gonga haray koko luttete filede ko fi sakkitiɗo naɓorɗo wargue on woni naɓorɗo trophée o naɓorɗo mbuña on kono ko honɓe ko honno guerdiri ko honno wonno laawol makko ngol ko honno wonno laawol honno wonno parcours équipe jedditiɗi ɗin yahunoɓe final ƴettunoɓe 3e place yaltinaɗoɓe demi final waytata noon haray ko anndingol jama on ñande 17 août ɗum wonno samedi Bergamo wonno ñalande anndanɗa hoorema hettude ñalande luttede fillede nder leydi Italie ɓay mi tamƴina tun ko fanɗi o télé temeɗɗi télé goluuji ɗiɗi haa e goluuji tati yimɓe arno e nder nden ñalande ɗon tawta e nder muɗum noon haray compital har hiɓe ton kamɓe pinal média har hiɓe ton e kadi med helaya en no ton e wayteɓe maɓɓe woni rasengo ka média ji si feƴƴi ɗum ɗon noon haray kadi ɗon anndi ambassade on arno e ngol ɗo kanko consulat ɓe min délégation maɓɓe on kamɓe tigi horoɓe arno eɗon anndi noon kadi feƴƴi ɗum kadi e ngol ɗo kadi waymo kadi tewtuno Italie kadi hari kamɓe kadi hiɓe ton kono si yewten ɗo ko ɗum jeɗɗinen ɗo ko honno nden ñalande feƴƴiri ko honno match de poule ji ɗin ko honno gaye ɗin piriri ha Treviso naɓori trophée on e ngol tun jama on ka poule A wonno match ouverture on adinoɓe ɓen ɗum ko kamɓe Bergamo noon harno marno équipe ɗiɗi nder toon ɓe Bergamo Alta ɓe Bergamo Basse Bergamo dow e Bergamo ley Bergamo dow noon ɗum woni Bergamo Alta ko kamɓe waɗno match d'ouverture on ɓe joui kamɓe e Brescia ɓe gagné Brescia 2-1. Deuxième match on noon ɗum ko wonno ko kamɓe ka poule A ɗum hawruno Treviso e Modena Treviso noon kamɓe gañnoɓe ɓe piino Modena 2-0 ɗum woni ɗiɗi e heɓali ɗiɗi e mere match tammo on hawtindiri sukaɓe meɗen ɓen ɓe Firenze ɓen kamɓe e Bergamo ɓe Firenze ɓen heeɓi mere ɓe Bergamo ɓen heeɓi ɗiɗi ɗum woni 2-0 match tammo on ɗum hawtindiri Treviso kamɓe e Brescia ɗon mo be maɓɓe heeɓi mere ɓe yeehi ɓe yani kore ɓe waɗi 0-0 match nayaɓo on ɗum hawtindiri Modena kamɓe e Firenze mo be maɓɓe heeɓi wotru ɓe yalti ɓe parti hawti Bergamo kamɓe e Treviso Bergamo piiɓe 1-0 match jawabo on ɗum hawtindiri kamɓe ɓe Treviso ɓen e kamɓe ɓe Firenze ɓen Treviso piiɓe 2-0 ɗiɗi e hoore mere match hekkidiɗo ɗon on ɗum hawtindiri Modena kamɓe e Bergamo Alta woni Bergamo dow ɓe waɗi ɓe partout ɓe yani kore match sakkitoro on woni e nder poule A on ɗum hawtindiri kamɓe Brescia e Firenze piiɓe ɗiɗi e hoore mere ɗum woni 2-0 ɗum ɗon wonno fi ka poule A noon haray ko qualifiino ɗon kadi e ko kamɓe Bergamo e Treviso e Firenze e Brescia haray ko yaltuno ka poule maɓɓe ɗon ko ɓe Modena ɓen ko ɓen ɗo wonno heɓano point ji wawayde ɓe feƴƴina poule ɗi mon ɗum woni ka poule B on ko ɗon Bergamo Basso wonno ɗum woni Bergamo ley match arano on ko Milan kamɓe e Bergamo Basso Milan heeɓi mere Bergamo Basso heeɓi wotru ɗum woni 1-0 match ɗimmo on ɓe forli e musidɓe ɓe Padova ɓen ɓe waɗi mere woni 0-0 match maɓɓe on match ekkiɗo ɗum on tawi noon ko kamɓe ɗum ko menen Bologna ka fotti e Milan Bologna pi Milan tati e wotru 3-1 match ekkiɗo ɗum on tawi ko kamɓe Bergamo ley e Padova ɓe waɗi mere woni 0-0 match ekkiɗo ɗum on tawi ko kamɓe ɓe forli ɓen e fotti e Bologna waɗi ɓe ɗiɗi e mere ɗum woni 2-0 match hekkidiɗo ɗon on ɗum tawi kamɓe e Padova e Milan ɓe waɗi mere woni 0-0 ɓe yani kore match hekkidiɗo ɗon on ɗum tawi noon ko kamɓe menen Bologna e Bergamo ley min waɗi mere
ɓay match o gayntano ko ɓay musidɗo men goto o yanuna e nder muɗum ɓay noon haray ko fijinaaru inna min tawi ɓay o yani o tampitay ha ko ma ambulance wata mo arande min inni yomin waɗu mere ɓay ko portoɓe dakon fair play ɓay ko fijinaaru ɗum ara wona gañidir ko cikkiɗo noon on tawti tawi ko kamɓe forli e Milan e ɓe Milan ɓen pi forli woturu e mere ɗum woni 1-0 par cikkiɗo noon on tawi ko kamɓe musidɓe paɗoɗo en e Bologna ɓe yalti 1 partout sakkitoro on e nder on pool ɗon ɗum hawtidiri forli kamɓe e Bergamo ley piiɓe 3-1 ka pool ɗon ko feƴƴuno ko Bologna, Bergamo, Milan, Padova tawi ɓe forli ɓen ko kamɓe ɓurno jasude point ji e ngolɗo muyanoka yoɓe feƴƴi ɗon hewti noon ka woni ka quart de finale élimination direct on match arano on tawi ko Bologna kamɓe e Brescia Bologna pi Brescia 1-0 ɗum woni ka quart de finale match ɗi mon ɗon hawtidiri kamɓe Firenze e Bergamo ley ɓe waɗi 1 partout ɓe yehi tirobi kamɓe Bergamo ley woni Bergamo basso ɓe gagni Firenze Bergamo alto ɓe fotti kamɓe e Milan kamɓe kadi ɓe yani kore ɗum woni 0 partout ɓe yehi tirobi Bergamo dow gagniɓe Treviso fotte kañum e Padova Treviso fiyeɓe 2-0 ko ni quart de finale ji ɗi feƴƴirno tawi noon hande kadi ko heddi ka demi finale ɗum ko Bologna Treviso Bergamo alto e Bergamo basso woni Bergamo dow e Bergamo ley haray noon ka demi finale ji ko honno wonirno ko Bologna ɓe fotti kamɓe e Treviso ɓe yalti mere ɗum woni 0-0 ɓe yani kore yaha e tirobi aw ko ɗon haray Treviso élimini Bologna e tirobi fiyoɓe yo final Bergamo basso e Bergamo alto ɓe fotti Bergamo alto pi Bergamo basso 1-0 final ngal noon ɗum ko hawtidirno ko kamɓe Bergamo alto woni Bergamo dow e ɓe Treviso ɗon kamɓe kan noon match labaɗo tigi ɓe daraynoɓe ballon ɓen ɓe anduɓe ballon ɓen ɓay hari ko technicien ɓe tacticien ɓe ɗum wonno ka nder terrain haray tigi moodi mullere tappano nde ñande hari ko hawa ɗon Allah waɗi nde no match o nanna tawi ɓe mari 1 partout ɓe fof ɓe yani kore ɓe yehi 1 partout ɓe yehi tirobi Treviso gagni e o 3e édition ɗo coupon ka tirobi woni ko organisano ko Bergamo haray musidɓe ko joɗɗinono ɗo ko sifanagol on seeɗa ko honno match de poule ji ɗin feƴƴiri ko honno quart de finale ji ɗin feƴƴiri ko honno demi finale ji ɗin feƴƴiri andon parcours ji équipe ji ɗin haray onon kadi nde no inne 4e édition gonɗo waɗoyoɓo ko ɓooya on inchallah o hitande arande si tawi association mum mojogere moɗo nde no faala artude tawte ando noon haray kon prépare ɓay haray ɓe wonɓe ɗo fof yaltinoɓe e PNOɓe final haray fof artoyay kañum kadi fi pirangol ɓay ko ɗum ɗo woni coupe du monde on ko ɗum ɗo woni champions league on ko ɗum ɗo woni premier league on haray musidɓeɓe ko sifanagol on fensida noon seeɗa ko honno nden ñalande feƴƴiri haray e nder 3e édition on 2024 ko Treviso naɓori wargueɗe ɓay noon haray mi haalanno on Treviso e Mody Sadou e sukaɓe maɓɓe ɓen ɓe haaluno ɓe haali noon ɓe huuɓi buy kadi noon haalno kono ɓay ɗon anda si yeehi ha cippiranama fi mullere nden ko goto wawata naɓorde mbuña on ɗiɗo ma tato wawata naɓorde mbuña kono wonno ñallal andanɗa hoorema ñallal welo ñallal ɓeydodiral ñallal wallodiral ñallal ñallal luttaygal luttetegal fillede ñallal accungal mande ɓay haray o yiwno koɓe Bergamo ɓen moodi waɗani jama on e ɗum ɗo e o 3e édition ɗo hari buy nodditi kono haari koɓe waɗi kon yiraka ni haray hino noddita musidɓe meɗen ɓen ɗum ɗo ko fuɗɗade to woni hollanɓe leydi kam wonɗen ɗo enen kadi ɗe wawi nantodirde enen kadi si en nodditi yimɓe men ɓe nodoto enen kadi ɗe wawi fottude fijen jane feƴƴine ñallal hara sonko piiro ɗanno wikkodiro waɗali e muɗum haray musidɓe mi jooɗo ɗo fi fensinagol on ko hono nde ñalande feƴƴini sengo ka tapporo ka tappugol mullere e no Treviso naɓiri ni nde warde no ɗum woni ko 3e édition 2024 kala kon faddake muɗum yo wala winde commentaire ji masina ɗum ka WhatsApp an haray mi fensitinani on fi kadi participugol kadi prochain tournoi ji aray ɗin kadi si Allah jaɓi hitande arayde hikka e gonɗo on YouTube mi waɗane sare be vidéo hitande arayde si Allahu nemi jaɓi sare be haray mi hewti ka maɓɓe mi tintoda e kamɓe entraîneur ji maɓɓe ɗi président ji maɓɓe ɗi ay ɗum ɗo ko filmay mo fanɗen ɗo fi pullo e pulako fanni ay fi pullo on e pulako ndu ko dow en e sare si Allah jaɓi